Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwe mwamaze gukora subscribe hano ku Izuba TV Rwanda. Tukaba tugarutse muri wa mwanya ukomeye cyane w'amakuru agezweho ku mutekano, politike ndetse na diplomasi. Nk'ibisanzwe rero amakuru yacu twibanda muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri ya ntambara idasanzwe idahwema guhuza ingabo za M23 ndetse n'ingabo zirwana ku ruhande rwa Kinshasa dukunze kwita coalition, dore ko ari ingabo nyinshi cyane, harimo ingabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB, inyeshyamba za FDLR abacancuro ndetse n'inyeshyamba za Wazalendo. Muri iki gitondo bwaramutse bute, byagenze bite ku bikorwa by'imirwano? Turaza kubwira ko muri teritwari ya Shabunda ibintu ku ngabo z'u Burundi byazindutse biba ibyuya ndetse n'amaraso anuka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati se byagenze bite? N'igitero kidasanzwe, igitero gitunguranye kibasiye ingabo z'igihugu cy'u Burundi zezaragiye mu mashyamba no mu teritwari ya Shabunda. Barigize abasnipers ngaho bakekaga ko kwica mu biti ngari bwo bazavumbura ndetse bakareba ingabo z'M23 bakazirasa bivuye inyuma ndetse bakazibuza kugaba igitero bigamije kwigarurira uduce dutandukanye mu teritwari ya Shabunda. Gusa ntago byaje kubahira, dore ko bagabyeho igitero gitunguranye cyane aho bebihishe hano mu biti muri teritwari ya Shabunda, bakabona isasu riza ribagwaho gusa ntibamenye iyo ruturuka ndetse baza kugwa muri imirwano idasanzwe, dore ko M23 igitero yabagabyeho gitunguranye cyane ndetse batari banakiteze, dore ko bibazi ko M23 itaramenya aho baheherereye. Twaje tukubwire neza uko imirwano ndetse nuko abarundi byakomeje kubagendekera muri teritwari ya Shabunda. Nanone kandi turaza guheka kuri special operation M23 yakoreye muri teritwari ya Uvira. N'imirwano idasanzwe izunditse no muri Uvira aho M23 yagabye igitero kirimbuzi. M23 yakanenga igomba gufata uyu mujyi wa Uvira ku bintu bwiza. N'imirwano yumvikanye hanini mu gace ka Kavimvira kuri wa mupaka uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho bita Gatumba. N'imirwano ikomeye cyane aho M23 yabinjiriye ku buryo bw'ibanga ndetse irabashisha ku buryo bukomeye cyane aho bakoze patrouille y'umurongo muremure wagizwe n'abasirikare barenga 100. N'abasirikare bakoze umurongo muremure aho abimbere bambaye uniform y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ya yindi y'abahibu Special Forces ya FARDC. Gusa turaje tukubwire neza uko byaje kugenda ndetse n'uburyo kibaje kwinjira umupaka wa hano ngaha Igatumba, bikarangira binjiye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, bityo bahita bagaba igitero simusi, igitero kidasanzwe hano ngaha muri kano gace ka Kavimvira. Ese igitero cyatangiye gite? Abamaze kugwa muri imirwano bangana bate? Bose nimugiye kureba kuko dufite amakuru aturuka imbere ku mirongo y'urugamba no ngaha muri kano gace ka Kavimvira. None kandi muri aya makuru turazagugaruka ku magambo akomeye cyane yaje gutangazwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame, aho yatangaje agira ati iyo ugize ikibazo ku kubomberekana kw'ingunguru irimo ubusa nawe uba ufite ikibazo. N'amagambo akomeye cyane yatangaje abinyujije ku rukuta rwe rwa X nyuma y'amagambo yaramaze gutangazwa na mugenzi w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Perezida Bwana Felix Antoine Tshisekedi, nyuma y'amagambo yaramaze gutangaza mu nama idasanzwe yabereye i Burayi ya Global Gateway Forum. Twaje tukubwire neza aya magambo, impamvu nyamukuru Perezida Paul Kagame yatangaje nyuma y'ijambo Tshisekedi yaramaze gutangaza. Nanone kandi tuza kubwira ko Kamanyora M23 yakoresheje inama idasanzwe yahuje abaturage bo muri kano gace ndetse bari bishimiye ingabo za M23 ndetse bacira umugambi w'uburyo ki bagiye gufata umujyi wa Uvira mu gihe gito cyane no gutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uko mubyumva zimwe mu muri zikomeye cyane ku mutekano, politike ndetse na diplomasi zimitse no ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubibutsa mwe mubanye natwe bwa mbere kureba hasi gato video mugakanda like, subscribe ndetse mugakanda no kunzogeza mu twibanira gatanu kuri gatanu muri aya makuru ku buryo burambuye. Tudatinze reka twinjire mu makuru yacu ku buryo burambuye. Duhere muri Shabunda. Shabunda hongeye kubera agasha, imirwano idasanzwe yongeye kumvikana muri kano gace muri teritwari ya Shabunda. Abasirikare b'abarundi bagabweho igitero simusiga, igitero gitunguranye cyane nyuma y'uko bebihishe mu mashyamba no ngaha Shabunda mu biti batinya ko M23 yabavumba ndetse biteguye kuyihasha bakayisubiza inyuma, dore ko ngo izaza itazi ko ngo abasirikare
b'abasnipers b'abarundi bamaze kujya mu biti hano nga mu mashyamba ya Shabunda, ndetse bakagabwaho igitero n'abasirikare b'abarundi gitunguranye cyane bagasubiza inyuma ingabo za M23. Gusa bitunguranye cyane muri rukerera abasirikare b'abarundi bebishyize abasnipers mu biti bahuye n'akaga, ndetse bagabweho igitero gitunguranye cyane. Babonaga isasu riza ribisukaho, ndetse nibamenye nyamukuru abarasa ayo masasu, ndetse naho amasasu ari guturuka mu gihe M23 mwibanga rikomeye cyane ariyo yamaze kugaba iki gitero nga muri teritwari ya Shabunda. Byakomeje gutangaza ndetse no gutitiza abasirikare b'abarundi, bakomeje kwibaza uburyo M23 yamenye ko ngo abarundi bafite abasnipers nga muri amashamba yo muri Shabunda, bakaba bagabye iki gitero simusigano ngaha ku ngabo z'igihugu cy'u Burundi. Gusa ngo ibikorwa by'ubutasi bidasanzwe ingabo za M23 zibitseho nibyo bikomeje guhamura ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'ingabo z'abarundi, dore ko ngo ibitero bagaba byose babitunganya no ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tudatinze reka dukomereze amakuru yacu muri special operation M23 yakoreye muri teritwari ya Uvira. Imirwano idasanzwe izindutse ishakiranye ingabo za M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa Kinshasa. Ni igitero kirimbuzi kigomba gusiga ngo M23 yigaruriye uyu mujyi wa Uvira. N'imirwano yatangiriye aho bita Kavimvira neza Gatumba hariye ku mupaka uhuza igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi, aho haje kugaragara umurongo muremure w'abasirikare barenga ijana baturutse mu misozi ya Kafunwa. Akaba ari agace M23 yarayigaruriye mu ijoro ryatamutse mu mirwano idasanzwe yahabereye muri kano gace, bikarangira M23 yigaruye kano gace. Ngaba basirikare bazindutse basatira uyu mupaka wa Gatumba, ndetse n'umupaka ugaragara abasirikare benshi b'abarundi ndetse n'inyeshyamba za Wazalendo. Igitangaje nuko muri uyu murongo abe bari imbere bambaye uniform y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yayindi yambarwa n'aba special forces b'abahibu b'igisirikare cya Kongo FARDC. Mu kuhagera ngabe bari imbere bavugaga iringara, bavugana na Wazalendo, bahita bakomeza binjira umupaka ho Wazalendo zaketse ko ari amusada bakiriye uturutse muri newo z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa igitangaje nuko bamaze kwinjirwa n'itsinda rigari ry'ingabo za M23. Bidatinze iminota 10 abo basirikare kimura gutambuka urugamba rwa serutangiraho amasaso yose yumvikana, bahita barasa ku basirikare ndetse n'inyeshyamba za Wazalendo baherera kuri uyu mupaka wa Gatumba. Tuvugana umubare muri no basirikare b'igihugu cy'u Burundi bamaze kugwa muri imirwano, aho abarirwa ku 9 b'abacancuro bamaze kugwa muri imirwano, ndetse n'abajya kuri 27 b'abasirikare b'abarundi nabo bamaze kwikirwa muri iki gitero kidasanzwe cyagabwe n'izi ngabo za M23 zabinjiriye mu buryo bw'ibanga. Ndetse ngo n'abagera kuri 32 b'inyeshyamba za Wazalendo nabo bamaze kugwa hano nga muri imirwano yabera nga Kavimvira, n'indi tsinda rigari ry'ingabo za M23 zimaze kubinjira muri rukerera ku buryo bw'ibanga. None kandi reka dukomereze amakuru yacu mu nama idasanzwe. Inama M23 yakoranyije no nga mu gace ka Kamanyora, ni inama yaganirijemo abaturage muri kano gace, aho byagaragaye ko abaturage bishimiye ingabo za M23 mu by'ukuri kuba zafashe kano gace ka Kamanyora. Gusa muri inama igitangaje nuko barebeye hamwe uburyo ki bagiye gufata uyu mujyi wa Uvira ku buryo byeruye ndetse vuba na bwango, dore ko abaturage ari bo babisabye ingabo za M23 ngo kugira vuba na bwango bagafata uyu mujyi wa Uvira, dore ko ngo byakorohereza abaturage bano nga Kamanyora, ngo dore ko bakomeza ibikorwa byabo bya buri munsi, ndetse by'umwihariko ngo ibikorwa by'ubuhahirane hagati ya Kamanyora ndetse n'uyu mujyi wa Uvira. Tudatinze reka dukomereze ku ijambo ndetse amagambo akomeye cyane yashye gutangazwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame. Akaba ari amagambo yagize ati: iyo ugize ikibazo ko kubomberekana kw'ingunguru iri mu busa, nawe busanzwe ufite ikibazo. Akaba ari amagambo anyujije ku rukuta rwe rwa X, aho mugenzi we Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bwana Felix Antoine Tshisekedi yaramaze gutangaza amagambo mu nama idasanzwe ya Global Gateway Forum yabereye i Burayi, ubwo Tshisekedi yatangaje ko ngo perezida w'igihugu cy'u Rwanda ndetse na perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari bo ngo bafite intambwe ikomeye cyane, ndetse ari nabo bafite uruhare rukomeye cyane mu gukemura ibibazo bikomeza kumvikana ku butaka bwa Kongo, cyangwa se ibibazo Kongo ifitanye n'igihugu cy'u Rwanda. Mu magambo Tshisekedi yatangaje yasaga nk'uwerekana ko perezida w'igihugu cy'u Rwanda wanze ko ibihugu byombi bigarura
byagarura amahoro ndetse bikagarura umubano bakabana neza mu mahoro. Gusa muri aya magambo perezida w'igihugu cy'u Rwanda yatangaje yababajwe n'ukuntu perezida Felix Antoine Tshisekedi yakomeje kwiyerekana neza ndetse agaragaza ko perezida w'igihugu cy'u Rwanda ariwe wanze amahoro imbere y'isi yose. Byaje kubabaza ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda dore ko Tshisekedi buri gihe ari we wica iby'amasezerano akomeza kumvikana hagati y'impande zombi kugira amahoro n'umutekano bigaruke hagati y'ibihugu byombi. Nanone kandi igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwe mwamaze gukora subscribe hano ku Izuba TV Rwanda. Tukatugarutse ngo tubagezeho amakuru aramutse muri rukerera by'umwihariko mu ntambara ikomeje gucecana ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo za M23. Muri aya makuru tugiye kubwira ko ingabo za M23 zongeye kwigarura uduce dutandukanye muri teritwari ya Shabunda mu mitwano idasanzwe yakomeje kubacecana n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'imirwano turaza kubwira ko yaje kugwamo umubare munini ku ngabo za Kongo ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, tutibagiwe n'abacancuro bose baje guhangana n'izi ngabo za M23 kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kunyarukira muri teritwari ya Uvira tubabwira uko bwaramutse ndetse tunyarukire muri teritwari ya Shabunda, Warungu ndetse no mu gace ka Kamituga kakomeje kumvikanaho ibikorwa by'imirwano hagati y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo z'ihuriro rya AFC M23. Nyaboneka nimugiye kure tubibutsa kureba hasi gato video mugakanda like, subscribe ndetse mugakanda no kunzira tubagezaho amakuru yacu yihutirwa ndetse tukugezeho akantu ku kandi uko bikomeje kwifata ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo, dore ko update zuzindi tubagezaho muri iki gitondo arizo zikomeje kuvurwa n'ubwo ku butaka bwa Kongo muri rukerera. Tudatinze reka twinjiye makuru yacu ku buryo burambuye, duhere muri teritwari ya Uvira. Iki gitondo muri Uvira hazindutse imiborogo ikabije cyane nyuma y'uko ingabo za M23 zigabye igitero gitunguranye cyane ambushi rutura birindiro by'ingabo za leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe igihugu cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kwirunda hano nga mu mujyi wa Uvira bashyiraho ibirindiro bikomeye cyane ngo hangane n'ingabo za M23 ziteganya ndetse zatangaje kenshi cyane ko zigiye kugaba igitero simusiga ngo igitero kizasiga bigaruriye umujyi wa Uvira. Gusa bitunguranye cyane ingabo za M23 zibatatse zibataka runono ndetse zibatunguye muri rukerera aho zazanye ibikoresho rutura ndetse n'abasirikare ba M23 Special Forces yabifite umwitozo uhambaye cyane bagaba ibitero simusiga ndetse n'intwaro zihambaye cyane barasa ku basirikare ba FARDC ndetse n'ingabo z'Uburundi mu birindiro byabo aho yabasinziye mu rukerera baza gushiduka bumva imvura y'amasasu ndetse n'ibisasu biremere bibuturaho n'amabombe n'amakompora baturitswa mu birindiro byabo, dore ko batatswe batunguwe ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana umubare munini w'abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi bamaze guhunga ibirindiro byabo nyuma ko batatswe na M23 ku buryo butunguranye cyane ndetse ubu tuvugana imibare yamaze gukomerekera hano ngo imbere ku rugamba nayo ikomeje kwiyongeraho ababarirwa kuri 78 ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze gukomerekera muri iyi mirwano ndetse agera kuri 13 bakaba bamaze kugwa muri iyi mirwano ndetse n'iki gitero ruturo bagabweho n'ingabo za AFC M23. Naho tugarutse ku birindiro by'ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB abagera kuri 63 bamaze gukomerekera muri iyi mirwano ndetse n'abagera ku basirikare 28 nabo baza kugwa muri iyi mirwano ndetse n'iki gitero rutura bagabweho n'izi ngabo za AFC M23. Ubu tuvugana ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'ubutegetsi bwa Gitega bakomeje guhangayikishwa n'ibitero rutura bagabweho n'izi ngabo za M23 hano ngaha muri uyu mujyi wa Uvira ndetse biberetse ko M23 vuba na bwangu iraza kuba yafashe uyu mujyi wa Uvira ngo dore ko ibikorwa by'ubutasi ndetse n'uburyo bwabo bw'imirwanire bidasanzwe hano ngaha muri uyu mujyi wa Uvira kuko ngo igitero bagabye muri rukerera cyo ni rutura ndetse cyahabije ku buryo bukomeye cyane impande zombi ndetse ubutegetsi bwa Neva ndetse n'ubutegetsi bwa Bwana Felix Antoine Tshisekedi.
tudatinze reka dukomereze amakuru yacu muri teritwari ya Shabunda tugaruke kuri rwa rugamba rutura ndetse rwa rugamba kirimbuzi rukomeje kumvikana hagati y'ihuriro rya AFC M23 ndetse n'abarwana ku ruhande rwa Kinshasa higanjemo abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo z'u Burundi zivuga ko ari zo nyinshi cyane zikomeje kugaragara ku ruhande rwa Kinshasa nonga muri teritwari ya Shabunda. Inyeshyamba za FDL ndetse n'ababacancuro bamwe bayobowe na Eric Prince nonga ku butaka bwa Kongo. Ubu tuvugana nyuma yuko abasirikare ba General Neva bamaze kwirunda muri kano gace ka Shabunda, bivuga ko kagaragaramo ibirombe byinshi cyane ndetse harimo amabuye y'agaciro menshi cyane ndetse baje gucungiranwa ku butaka bwa Kongo. Bakomeje gutitizwa ndetse no guhangayikishwa ku buryo bukomeye cyane nuko mu 23 bivugwa ko yamaze kwinjira mu teritwari ya Shabunda nyuma ko ivuye mu teritwari ya Mwenga mwibanga rikomeye cyane mu gitoro rutura bakabye binjira kuri teritwari ya Shabunda. Nyuma yuko hongeye ndetse hagabwe kenshi cyane ndetse hakomeza kumvikana ibitero rutura ndetse amagambo avuga ko 23 yapanze urugendo toshi cyane rwo kwinjira muri teritwari ya Shabunda ikabohoza utuduce dukomeye cyane ndetse ikaza kwigarurira by'umwihariko ndetse yivuye inyuma ibirombe by'amabuye y'agaciro komeje kugaragara no muri teritwari ya Shabunda birinzwe cyane n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Abagabo ba General Neva byeruye ndetse ku mugaragaro byarangiyemo 23 yatangaje ko yamaze kwinjira mu mujyi ndetse no muri teritwari ya Shabunda. Bivuga ko mu minsi mike aka gace karaba kamaze kubatombe ndetse utu duce tukomeje kurindwa ku buryo bukomeye cyane yaza kuba yatwigaruriye nyuma y'uko ngo yamaze kuhageza abasirikare bakomeye cyane bayi bafite umwitozo uhambaye cyane Special Forces za AFC M23 ndetse n'ibitwaro byayo rutura higanjemo ibyagiye yaka ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC mu bitero bidasanzwe ndetse no mu duce dutandukanye yagiye yirukana ndetse yaje kwigarurira hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyaboneka munyemera makuru yacu tuyakomereze muri teritwari ya Masisi. Imasisi ibintu byongeye gusubira rudobi nyuma yuko 23 yongeye gukora agatendo ikagaba igitero simusige kaza gushimuta ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho yaje kubagwa gitumo nyuma yuko bibakambitse hafi y'ibintu by'ama 23 mu mugambi rutura uhambaye cyane bafite kugaba igitero simusiga ku bintu by'ama 23 dore ko bisa naho ari byo bicungera uyu mujyi ndetse teritwari ya Masisi. Gusa 23 agatende bakoreye kabagaho gitumo ndetse igahita ishimuta ivuye inyuma abasirikare barenga 65 bagambitse hano ngaha muri bibirindiro hafi y'ibindiro by'ama 23 je gutungura ubutegetsi bwa Kinshasa. Ubu tuvugana amakuru akomeje kutugeraho nuko nta musirikare n'umwe wa FARDC waje gukomeretswa cyangwa se kwicwa na AFC M23 muri ambushi rutura no mu teritwari ya Masisi. Gusa bose bafashwe matekwa ndetse bakomeje kubazwa ndetse no guhatwa ibibazo byinshi cyane ndetse bakomeje kubazwa imipango Kinshasa yari ifite muri teritwari ya Masisi ndetse n'ibikorwa byose iteganya ku ruhande rw'ama 23. Nanone kandi